Ubushakashatsi bwakozwe 2014 bwagaragaje inyamaswa 10 za mbere zihitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Njye ubagezaho iyi documentaire nitwa Nkurunziza. Bahaye ikaze. Umwanya wa 10 turasanga imbwa zo mu rugo. Imbwa zo mu rugo ziba zisa nk'izatojwe umuco wo kuba mu bantu, ariko akenshi iyo zibaye mu ngo ba nyirazo bazifata nabi cyangwa se bazitoza kuryana, zishobora kwica mu mwaka abantu babarirwa 146 ku mwaka. Ku mwanya wa 9 turasanga imbogo. Ni inyamaswa zikunze kuba mu mashyamba no muri pariki. Abareba iyi video bikanzemo, abandi bagira ngo ni oya sinibeshye. Iyi ni inyamaswa ijya gusa nk'inka ariko igira amahane, kuko aho ibonye umuntu aho ariho hose ishaka kumwica. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko ihitana abantu barenga 200 buri mwaka. Ku mwanya wa 8 turasanga inzovu. Inzovu ni inyamaswa nayo ikunze kuba mu mashyamba no muri parike, ariko ntigira amahane nk'ay'imbwa cyangwa se nk'ay'imbogo, ariko yica abantu benshi kuzirusha, kenshi ari uko bayisagariye. Ariko ubushakashatsi bwaba bwaragaragaje ko 90% yica abantu ibakandagiye, ikaba yica abantu 500 buri mwaka. Ku mwanya wa 7 ingona. Ingona ni inyamaswa ikunze kuba mu mazi ariko igira amahane, kuko usibye no kurya umuntu irya n'inyamaswa zimwe mu zo dutinya nk'igisamagwe, intare n'izindi. Abantu bahitanwa nayo babarirwa hagati y'1,500 n'ibihumbi 2,000 buri mwaka. Imvubu. Iyi nyamaswa nayo iba mu mazi, ntikunda kwiyenza cyane nk'ingona, ariko nayo igira abo ihitana, cyane cyane abayisanga mu mazi. Ikaba ihitana abantu bagera ku 3,000 ku mwaka. Ku mwanya wa 5 scorpion. Ndabizi abari kureba iyi documentaire abenshi ntibarahura n'aka gakoko, abandi bahuye nako. Aka gakoko kabarizwa mu bwoko bw'ibimonyo, kari mu dukoko duto tugira ubukana budasanzwe ku isi. Habarizwa amoko yatwo asaga 1,500, muri yo 25 akaba ariyo arimo udukoko tugira ubukana budasanzwe twica abantu. Udukoko ku isi duhitana abantu bagera ku 5,000 buri mwaka. Ku mwanya wa 4 turahasanga inzoka. Benshi bayita umwanzi w'umuntu, kuko aho ibonye umuntu aho ari hose ihita ishaka kumurya. Inyamaswa ibarizwa mu bwoko bw'ibikururuka, ikaba ihitana ubuzima bw'abantu barirwa ku 50,000 buri mwaka. Ku mwanya wa 3 turahasanga isazi. Isazi ikaba yitwa tsetse. Ni ubwoko bw'amasazi atera indwara y'umusinziro ku bantu, bukaba bubarizwa mu mashyamba yo kuri Equator mu gace kazwi nka Tropique. Indwara ituruka ku kurumwa n'aya masazi ihitana abantu babarirwa mu 500,000, cyane cyane abatuye muri Afurika. Umwanya wa 2 turasanga umubu utera malariya. Nivuga umubu utera malariya, benshi bibutse ukuntu yabarembeje, abandi yari bageza habi. Uyu mubu ufite ubukana budasanzwe, dore ko indwara utera malariya iri ku isonga mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi, aho abasaga 10 miliyoni ku isi yose bapfa bazize
iterwa n'umubu. Nta kabuza umubu akaba ariyo mpamvu uza mu nyamaswa za mbere zihitana abantu benshi ku isi. Ku mwanya wa mbere, ese wowe ukurikiye documentary, ku mwanya wa mbere uratekereza ari ihe nyamaswa yica abantu benshi ku isi? Se urakeka intare, ikirura cyangwa igisamagwe? Oya, wibeshye. Inyamaswa iza ku mwanya wa mbere ni umuntu. Ni koko inyamaswa mbi ni umuntu. Urebye n'akazi hirya no hino, ibyorezo, ibyo byose bihitana abantu benshi. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko abagera kuri miliyoni 10 bahitanwa n'intambara, n'ibyorezo, n'ingaruka z'intambara. Nta kabuza umuntu niwe inyamaswa ihitana abantu benshi ku isi buri mwaka. Njye babagezaho ngaho iyi documentary yitwa Nkurunziza. Murakoze.